Tulis pun biboro ki kerdeng jong ki kandidat ki ban yule ka interview rengkat bat ki max jong ki khasi jantia kategori bat jong ki order ST and SC kategori. Ya ki kerdeng bat ki max ngalabu ha da ki max dan lu bahe show barit no. No highest to lowest. Desa cek mapi tengala art language itu highest to lowest bat kan thep sendang nomor ba. Nagi kenteru ke bayo hemax kinyo ya kapus jong ki senrang lanyang ta mut tigiwe kinyo ya kapus jong ki 10% reserve nom ta ki kenthe e shwawan poi kita ngane tu shwa ka number of posts khnang ma phinam mantip ya ka number of posts he haka UB kategori ka total post kadan arspa under phokra te khat khandai nam ta ki UR kategori shispa nyo nam ta khasi jantia kategori Shispa RPR for Garo kategori but RPO namtaki order ST SC kategori. Tenak ni khandai majority la rung beki khasi mo kene ki UR kategori la tikna ba rung beki khasi tigidon ki order ru ki bakham hema tigidon ki Garo ru tamba majority ki rung beki khasi. 7.2 sampai hima fi ketang rengkat beki max tamba nak kini bede kini ki top 20 adu top 20 ngala sure bagi negila tikena ban yo nomor ba ki tambun max ya kitu gue bala poi rang prapo chapo kini la tam komba arpo mag e tak mud ba kini nadu arpo seneng la sure la tikena ban yo nomor ka personal interview umdon ba yo duna ya arpo majority saupo to laipo lene saupo to arpo tak mud ba la tam lupa arpo mag te kena yo stang arpo mag mud ba la shu ban yo kini gue hapo nomor gelari maklan Temak haban ya kun ya marwa kabun kapus dan kumbasis pa atam ai te haban le baha ka personal interview nang ba kan kiu ka mak jongki bat ru ki badon nam taka bonus mak nam taki certificate ki jongki dan sepe jongki kedeng bagi max para
subscribe dan komen lang marwen yung ni tengam ya kamax jong rutin aklem yo search aklem yo ya thare udon hi aklem yo tengah jong mere kolom sanpo ka rutin benda aklem yo. Okay, and all the best to all the candidates. Do well in your personal interview. Thank you.